thlir tu te in zawain chi bai le vekule tu chuma chuan Hollywood actress Priyanka Chopra in Hollywood alu dona thil sang sang har satna sang sang alo ton to te a soi chua hi kan bi chiang donanga ani po hian hetia film star ani ma hian kong sang sangin har satna lo tok to china a success story hian mi tam tak ril ru khoi bok ani Priyanka Chopra hi tunge ni inmel shir tir shan pa na nei angai om love abik takin India ram tan phei chuan Hollywood alu main Bollywood film star lar tak alo ni to chin bok ti chuan kar liam ta khan Priyanka Chopra hian headlines aron siam le ta a chan chu Harvard zirlai te ma thil ropui tak mai a success story a soi chuwa wang ha ani zirlai te chungchang a soi lai in Chopra chuan a hring nun masalama USA tleirol ani laya lekha zir thin dan te a soi chuaka tin chu mi pi alama film industry ya alu chau dona kong sang sanga boina le har satna to dan te po atarang zui bok video a anim biakna actress hian kong tam takin Bollywood atanga Hollywood alu don hian chawna sang sang ama chon ti asoya tin chu mai chula ni lovin role te thamte tangin bulatana achang phei chuan hetiang role chang tur ngot po hian darkar tam tak chung hak thin ti asoya tum khat phei chu darkar engmozat set an nei nuwa anga ka amaro chu hemini po hian film sot chu nei mi lovin a hole ti a seibok ani chuan America rama lekha azir chantir dan velte a soilang boka Chopra hian hetiang hun lai hian kong sang sangin boina na satak atok chin ti atarlanga tin chu mai chulani lovin hetia nu chiaro pui tak nei tura abeila hian aril ruwa thil tam tak angai tua achang chuan lungai chang te po nei chin te soibok ani hati hun lai khan thil paltlang tur kaneya interview na kaluta ngai tu na sang sang kapubok heti hun lai hian kum som pani vela upa kaniya kum tam tak aliam to nge nge mitam takin interview an ma chon dan te po kalau thlir to a ti chuan ke ma nge po kain fuya legacy ga tu thil nu chiaro pui tak nei ga duwa career ngot ni lovin legacy nu chia turin ka be angai ni tin asoya ti chuan ka ngai to na khati hun lai khan katan enge omzia ni tang le ti chu karil ruwa omania mi chelei rol te khan thil nu chia nei don ta se enge atana tangkai na tiang te pon ngai to na tam tak seng bok ani ti chuan tiang hian a sei chun som boka ising nu na khan lotlin na hi eng chia nge ni ingai to changin thileng kim chu ron danglam chodon ani tin soya ke ma nge po heta chang hian America chang hian ka hring nun chu ain tran chauta ti Priyanka chuan saibok ani ti chuan Priyanka hian sei chun zomin Bollywood industry a alu nu khan ke hian tlei rol ani laya aril ru chu ala purang di soya he hianin ma son tirin tumru na nen US lampan torin ril ru siam ta ti a saibok ani Priyanka hian India rama na to chin lai khan kong sang sangin har sat na to chin thu soya dam kho chu anan thei to pachua athil tum ti hlotling tur hian magazine sang sang athein lana he hianin jing tinin mataka atho tir chin ti tarlangin achang phei chuan role lian vak lo achan thin thu soya trial vai khat an nei changin mi pathum te anin lan thin thu soibok ani ti chuan darkar som panga chuang te anghak china ni khat chungin ni masela sot nei mi lova a hole chang te po om thin bok ani India rama online heng thil sang sang te hi alo tong to thin bok ani ni masela har sat na sang sang ma chon hi a she lem lova a chan chu thil dai rei tur a zui wang ni in legacy thil nu chi ro pui tak nei torin ambe wang ani ti chuan Priyanka Chopra hian tuna hlotlin na ro pui tak aron san tak nu hian atlei rol laya ama nge mai kha lom thu a shil ani a hring nuna bung thara kai the na chan chu atlei rol lai huna ama nge mai khan poison takin kong sang sang alo zo thin wang ania a chak tha a mani in khongai na te da thain ami tui far te chu shuhulin thei top chuin in fuin
malampan zelin interview anei thina tuna chuan khatlei rol te wang khan tundin mun ro pui takhi ka chan thei phani tin Priyanka chuan ama nun masalam ama nge mai kha afak ane soita khan Priyanka hi India ram chau nilovin khovel pum huap angjong pon mel hriat lo ani towa actress hian tuna hian stage a lotlin na omjedik tak chu aron tar lang ta ni tiang hian asoya lotlin na keima lama tanga kate dan ve thung chu chungko te na hun kan man dan hi ane ti hin asoya lotlin na keima lama tanga kate ve dan chu chungkua hun kan man tlan thei dan hi ni tin asoya tin chu mai chu lan nilovin skula ka fanu ho tur valam angte tin hemi pi lama hian ka thian te ne na kan hun man ho dan te po lotlin na te na tan ka manga heng ka thil soi tak te hian ka career a kong tam takin lotlin na chang thei turin min chan pui bok ani ti in atar lang bok ti chuan a bera chuan hetinga lotlin na ro pui tak ka chan thei chan hi chu tleirol lan chak tak wang khania kanun masalama keima kha kain ngai dama thil sang sang kaloti to na te kha tin du thlan na kalo siam to na te keima nge in ka du thlan na ka pompui te kha khati hun la ya keima nge mai kha kalom pui ane achan chu tundin mun ka thlen thei chan hi chu ama wang kha ni tin Priyanka chuan soi ni Priyanka Chopra hi celeb film chan thiam ringot anilowa ama hi speaker thatak mai ani boka India rama public figure chuan ngai san lo pol tak ani bok achan chu India rama politician te tam tak ang thovin India ram sum don na policy le culture baka industry le technology finance le literature entertainment le infam na lam thleng poa thu soi thiam tak mai ania ama hi university tam tak te pon thu soi turin an som to thin bok ani ti chuani kan soi thang khan hetianga hlotlin na ro pui tak achan thei na chan pakhat chu anun masalama ama nge mai khan kong sang sanga boina le har sat na sang sang te ma chona tumru na le hoi sen na ne na thei top chua malamalo pan bang kha ania ama nge po hian anun masalama ama nge mai kha angai sangi na fak na sabok ani ole kha kha Hollywood film star Priyanka Chopra hin kong sang sanga boina le har sat na paltanga lotlin na ro pui tak achan dan chung chang kan tar lan thei chu ani ye